Ar glav hag ar feiz a zo breur a c'hoar e breiz. C'est ar pez velar ba brodreger rato. Gau, veljus. Gau, pegurer a nebeut ar archlav ba bres vi ba biarritz da skwer, hag ouspenze neus ket on inat e breiz, me fer inat hervez Météo France. Var an naod etre beizant brie ka bei gwaien ema an inat kenta. Avel zo, fresk a varch e an an, klou ar argon, nebeut a soarn a neus ket kemez e archlav. En dro da veizant malo hag a hed ochoa reste ema an eil inat. Avel zo o fez a bepret, me brawar e an an. Wow! Gouzei on dachena ledan or tro dro d'ar menezare broleon hag a loden va deus brogerne. Yin e argon ne ke gwaldom an an a var ar marat e raglaou alies or vivar an naod. Deus tu ar reter ar vechman en argoat e kavet on dachen etre gant un amzer etre dan ma aval deus an amzer a kavet var vord ar mour. Pel or er reter en argoat ato e yin or ro argon tom or an an hag ar glaou gwelet nebeut or un tom. A ben ar fin ar gevret. Tom e an an a brao an eol. Yeah! Di Saint-Val kaer e an amzer hervez ar broioù ba breiz ne he, diou-vech nebeut or archlav ave ba roazon, vi ba breiz! Ouspenze e mat dehel kont eus an inou bien vart a chenou bien. Trawar e kaout un aber, un tawarek, un draonien, vi chanj tu da roumoul d'an navel a kuar an eol. Di Saint-Val e vo an amzer ne he, eus an eil barez de ben a vechou. Meset ar pez sopi jus gant an amzer e breiz, kant bro, kant giz a 6 amzer e korfen devez.